Ne tarikiya zindanan û ne derabên hesimiyên girtîgehan dikarin qîrîna azadiyê ya girtiyên azadiyê berbend bikin. Dengê berxwedanê dengê azadiyê ye. Ji radyoya dengê gel bernameya dengê berxwedanî dem baş guhdarên delal û hêja. Di bernameyeke din rojeveke din a girtî û girtîgehan dem bi we ne. Di herkîna bernameya me ya îro de ev mijar hene. Serokê Baroya Amedê Abdulkadir Güleç anî ziman ku ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd ew amade ne peywira ku li dikevir ser milê wan pêk bînin. Li gorî rapora ûha de û mettuhat fedê di sala 2024 de girtî bi gelek bin pêkirinên mafê mirovan re rûbrû mane. Rastî, lêdan, lêgerîna tazî, kelepçekirin, lêgerîna di nava dev hatine û her wiha Kurdî an ku zimanê Kurdî li wan hatiye qedexekirin. Di derbarê mijarê de wê hevserokê Mettuhat Fedê Keremcan Polat beşdarî bernameya me bibe em ê li ser wê raporê jî gut û bêj bikin. Her wiha çalakiya nisêbînê ya piştgiriya roja azadiya rêbertiyê yan got çerçeveya hem piştgiriya rojava û azadiya rêberapoyê endama ûha de Şükran Öztürk da zanîn ku divê desthilatdarî hiqûqê weke şêweyekî bikar neyne. Banglekîtiya baroyên Tirkiye kir ku ji li dijî tecrîdê bêdeng nemînin û li banga Abdullah Öcalan xwedî derdkevin. Fikret Erden ê ku li girtîgeha TPF a Kirkkalayê tê ragirtin ev 5 salin di girtîgehê de ye û parçeyên Bombeyê ku tê de heye hatiye teqandin di zikî wî de ne û ev 2 salin kincên wî yê zivistanê jî ku ji aliyê malbata wî jê re hatiye şandin ji hêlarê veberiya girtîgehê ve radestî wî nayê kirin. Dayika girtî Fikret Erden dayika Siddiqa Erdenê têkildarî rewşa kurê xwe axivî girtiya siyasî Zeynep Celaliyan ji ku ji girtîgehê de dazanîn ku ew tevlî li kampanya ji bo azadiya fîzîkî ya rêberapoyê bûye û ev yek weke erkekî exlaqî dibîne û herî dawî tûranûçeyên me hene. Dengê berxwedanê dest pê dike. Kurd hatta na hatun jbir kirin sebep disa ne düşman tane ve am bxavun tu mafê xwe nedî destê xwe bi şerê xwe nedî servelatê xwe nemimkin e dunya te nas bike bi şer te nas dike û nada aleme de gelî Kurd deng dide ji bo welatekî ji bo azadiyekê gelekî şer dike dijmin di pir alên de xast aleme nas dike hezar derev fitne û fesadî kir me dünya nas dike ama niha dünyaya me nas bikir dünyaya me rawê dijminê tenê bime ya dijmin ji vê jî pir ditirse. Serokê Baroya Amedê Abdulkadir Güleç anî ziman ku ew ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd amade ne peywira ku dikeve li ser milê xwe bigirin û wiha got ji bo çareseriyê divê diyalog hebe û ji bo vê jî divê şert û mercên alî ku bikaribin xwe bi awayekî azad îfade bikin pênase bikin bînin ziman hebin. Rêbera Poko li girtîgeha Tîpafê a Îmralê di şert û mercên giran ê tecrîdê de tê ragirtin piştî 4 sal û nîvan di 23 Cotmeha 2024 de bi biraziyê xwe parlamenterê Dem Partiyê yê Rihayê Ömer Öcalan re hedîtin kir.
ده هفدیتنه ده ریبرا پوگود هک شرط و مرج بین آوا کرن از خودی و هزا توریک و پراتیکم کو به واژیا پفجون و تندی درباسی قوناغ حقوقی و سیاسی بکم. ریبرا پو ده 28 کانون ده جی به پارلمانتری دم پارتی پروین بولدان و سری سوره اندره هفدیتن کر و جاره کدن بریارداریا خواه یاجبو چاره سریه دوباره کر. سروکی باروا آمده عبدالقادر گلش تکلدار هفدیتنا بریبر آپوره و گشتان پشت رنج آژانس موزو تامیره نیرخان. گلش دیار کر کو تجدال سر عبدالله اوجلان ده دومه و افروش لدجی حقوق نافخوی و نابنه تویه. گلش و هاتومان. آستان کرنا هفدیتنه به پارێزەر و مالبەتێرە و مافی تەلەفۆنی ji derveyê حقوقیە. Devlet Bahçeli yekê cotmehê de silavda koma dem partî û têkildarî mafê hêviyê çend gotin bilav kir. Ev gotin di heman demê de li xwe mikurhatinek bû. Ji ber ku biryareke dememê ya ji 2014 ava nehatiye cîvcîkirin heye. Her çend dereng ketibê jî girînke ku Bahçeli îtiraf kir. اگر قالا مافی هیویه بکی و دمی دوی پیشیا تحلیه برز او جنواری وکرن. هکه چاره سریه که ببی دوی بریارا دممی اساس بگرتن و انجام نوی بریاره الهولینه. جواک دخوازه وان انجامان تاوله ببینه. گله جبال کشانسر گیرینگه حد خالین پشتی هفدیتنا لامرالی هاتن پار وکرن او هاکود. جبو چاره سریه دوی عاول دیالوگ هبه. جبو دیالوگ جی دوی آلین چاره سریه بکاربن خواه با آوائی که آزاد ifade بکن. دوی خودی وان درفتابن. هکا حکومت باحچلی و اردوغان لگر چاره سریه بن و برز او جرانوکی اکتور چاره سریه ببینن که از بانگا باحچلی و صادق خوینم و دمی دوی مرجن که بکاری رولا خواه بلیزه آوا بکن. ناخواه نکاری رولا خواه بلیزه. اجبو برز او جران بکاری رولا خواه راست بلیزه دوی بکاری با آوه کی تندروست پیواندیا دینه. دم پارتی ده چه سردانا پارتی دن و هلوستا جه پی پرگرینگه. او جلان باله دکشین سر مجلسه دوی همو آلی خودی آمورین پیوندی دانینه بن. لی دوی کسک لپی خاپاندنی نبه و نکوی ناوا هودانین شکاندنا هیویان. گلش دوماند او ها آخوی. دوی همو پارتین مخالف این مجلسه ریخسنین جواکا سویل بشتار ببن. هکا تخریبات و ایرانیا 40 سالین شهر بینه و گوتن و بشکی مزن آت ترکیه پشتیگیری بده چاره سریه. لی بله بس دوی پیواجو اشکره بی. حملین راست بینه کرن و با اکتوره را پیواجو پیش بکوی. گلش تازانی کو باروا آمده در راپورا خواه ده جوتمه ده پیشنیارین خواه یجبو چاره سریا پرسکری کا کرد آجه هیلا قانونی و دستورا بنگهی و اشکره کریه و افتشتانی زمان. دما دستورا بنگهین آنو تیچه کرن دوی همو هموالاتی خودنا باوی پیناسه هموالاتی ده ببینن. دوی اف پیناسه یکسر خیطابی نجاده که نکه. هر وها دوی گوتنا زمان دولت ترکیه بگوهارتن و راست کرن. جبر کو 25 میلیون کرد هنه و پرانیا وان زمان دایک دخوازه جبوه دوی ترکیه گاوان باویجه. گلچ آخافتنا خواها قداند. دوی دستلات داری و سیاست مدار جبو چاره سریا پرسکره کا کرد اراده نشان بدن. بنرینه که کو مافی 83 میلیون کسان اساس دگره نیز ببن. جبو چاره سریا مسئله کرد ام پیواجوی گرینگ دبینن. هیوی دارم نه تک برن و بسر بکوی. باروا آمده جبو بداوی کرنا شهر، جبو پیشی لگرتنا رجاندنا خوینه، جبو مافین سرکه ین 83 میلیون ولاتیان و جبو چاره سریا پرسکری که کرد آمده کو پیوره لخوا بگره. چاندا چاره سریه یاوی جواکی هیا لیدوی پارگالا زختی بیرا کرن. دوی روشن بیر سیاست مدار و هر وکیدن به برپرسیارتی نیزی و مسئله ببن. دوی افتوندیا هایی بداوی ببه. بلا گلی کرجی مافی خواه یه دموقراتیک و ماکا قانونی به دست بخن. جبو بیجی بله لگوری راپورا او هده اومد تو هاتفده ده سال 2024 ده گرتی بگلک بین پیکرین مافن مروور را روبرو مانه راستی لیدان لگرینا تازی که جپاش و کلب چکرین لگرینا دیو هاتن او هر وها کردی لوان هاتیه قدخه کرن ده درباره وید دوسیای مهیه کوملیا حقوقناسین جبو آزادی و فدراسیونا کوملین حقوق و پشتوانی یا گرتی و مالباتین حکومخوار بن پیکرنین مافین بنگهین این لگرتیگهان راگاندن. راپورا بسرناوی ده سال 2024 ده بن پیکرنین مافان این لگرتیگهین ترکیه بداخویانی که نویسکی هات پاروکرن. راپورا کو ده چرچوه سرلیدانین ساله که ده لنودو یک گرتیگهان هات آماده کرن بن پیکرنین مافان این لگرتیگهان با آوایی که گشتی
hatin vegotin. Di raporê de binpêkirinên weke derkirin, lêgerîna tazî, pişt ve kelepçekirin, lêgerîna dev û bêtehamûliya li hemberî zimanê Kurdî di rêza herî pêş de cîgirtin. Hat destnîşankirin ku armanca raporê parastina mafên mirovan, pêşîgirtina li binpêkirinên mafên mirovan, pêkanîna muayeneyên pêwîst û lêkolînên li ser mafên mirovan û armanc ew e ku serrêdanên yasayî û giliyên pêwîst ji mekanîzmayên herêmî û navdewletî re bên kirin. Di dewama raporê de tê gotin ku kêm caran malzemeyên paqijiyê ji girtiyan re dihatin dayîn û girtiyan van berheman ji kantînan bilêçûnên giran dikirin. Girtiyan di hawirdoreke qirêj de dihatin ragirtin, av nedihat vexwarin û girtiyên ku nekarin avê bikirin, neçar diman wê avê vexwin. Weşanên ku girtiyan dixwazin bi dest bixin, bi awayekî kêfî nehatine dayîn. Bi taybetî jî bi zanebûn rojnameyên Yeni Yaşam hatiye astenkirin. Hejmara kotaya pirtûkan hatiye kêmkirin û mafê girtiyan ya agahî wergitinê hatiye binpêkirin. Li gorî raporê aktivîteyên civakî yên wek spor, çalakiyên hunerî û atölyeyên ku ji ber şewba Covid-19 hatbûn betalkirin, berdewam nekirine. Di dema çûyîn û hatina nexweşxaneyê de lêgerîna dev û ji pişt ve kelepçekirin pêk hatine û kesên ku ev yek qebûl nekirine sewqî nexweşxaneyan nayên kirin û di dermankirinê de kêmanî derketine. Her wiha hat diyarkirin ku piraniya caran sewqkirin bê agavdarkirina girtiyan pêk hatiye û di van sewqan de girtî bi lêgerîna tazî re rûbrûmane. Girtiyên nexweş nayên berdan û bi vî rengî mafên wan ên tendurustiyê tên binpêkirin. Li girtîgehan xwegihandina mafê tendurustiyê an bi temamî hatiye astenkirin, an jî bi pêkanînên ku rûmeta mirov binpê dike hewl tê dayîn ku mafê tendurustiyê were astenkirin. Her wiha girtîgeh di çerçoveya mafê tendurustiyê de peywira xwe bi cih nayne. Mafê wekî xwarina tendurust û şert û mercên xanî hatine binpêkirin. Lijneyên îdare û çavdêriyê ji girtiyan pirsîn hûn derbarê PKK de çi difikirin, li ser Abdullah Öcalan çi difikirin û gelo PKK rêxistineke terorîst e anna. Ji girtiyan pirsên ne girêdayî înfazê hatine kirin, yên wekî ji ber hincetên keyfî destûr nayê dayîn ku girtî ji mafê serbestberdana bi şert sûd werbigirin. Di hevdîtinan de sansûreke mezin li ser zimanê Kurdî hatiye kirin û wiha têgotin. Nedayîna pirtûk û nameyên Kurdî, bersivdayîna li ser stranên Kurdî bi cezayê disiplînê, desteserkirina lênûskên ku bi Kurdî hatine nivîsandin pêkhatin. Êrişên fizîkî devkî yên bi Kurdî silav dikin vê yekê eşkere dike. Qadên jiyanê bi zimanê xwe yê dayîkê ev maf di hemû peymanên navneteweyî de bi awayekî zelal hatiye diyarkirin. Piştî çalakiyên girêvê birçîbûnê, zextên li hemberî girtiyan zêdetir bûne û li hücreyan lêgerîn tevgerên provokatîv ji aliyê gardiyanan ve hatine kirin. Her wiha hat diyarkirin ku ji bo girtiyên di gireva birçîbûnê de ne cezayê disiplînê yên wekî hücreya yek kesî tên dayîn. Di girevên birçîbûnê de vîtamînên pêwîst nedan girtiyan kontrolên tendurustiyê yên birêk û pêk nehatin kirin, ji ber birçîbûnê gelek cezayên disiplînê li wan hatiye birîn. Ji 27 tîrmeha 2011 heta di 2 gulana 2019 girevê qedaxekirina hevdîtina parêzeran a ji bo Abdullah Öcalan 8 sale heta sala 2019 bênaber hate kirin û hevdîtina parêzeran a dawî jî li heftê tebaxa 2019 de pêkat. Piştre jî qedexe ji ciyê ku lê mabû bênaber berdewam kir. Di raporê de hat xwestin ku lêpirsînên disiplînê yên li dijî girtiyên di gireva birçîbûnê de weke mekanîzmaya zextê tên bikaranîn bên rakirin. Di raporê de daxwaz û tiştên ku divên bên kirin wiha hatin rêzkirin. Li gel prensîbên hukûka gerdûnî, qanûnên navneteweyî li ber çavan bigirin, di encama serlêdanên li saziyên me û hevdîtinên ku hatine kirin de pêkanîn û kiryarên ku dibin sedema binpêkirina mafên tendurustî û tedawiyê, mafê azadiya takekesî û ewlehiya kesane, azadiya ragihandinê, azadiya derbirînê, mafê rêzgirtina jiyana taybet, bi taybetî jî qedexekirina muameleya xerab û êşkenceyê û erkên pozîtîv ên rêveberiyê divê bên bi cîhanîn. Divê girtîgehên tîpê Y û S bên girtin û girtîgehên din li gorî maf û rûmeta mirovan bên çêkirin. Divê demildest hemû pêkanînên ku
رومتا مروواهی بن پیدکن ین وکی تجرید لگرینا تازی لگرینا dev جمارتنا بریک و پیک یا سرپیا بین راوستاندن دوی معاینه کلبچکری و رویتیا کلبچکری ین دو وسایتین رینگه ده بین ابداوی کرن جبو کو پیشی لبن پیکرنه مافان ین وکی نقل جزاین دیسیپلینه راگهاندن بین گرتن دوی بریارن دادگاه ماکا قانونه و دادگاه مافی مروان آوروپای پیک بین و جبو بن پیکرن پیک نین سر راست کرنین قانونی ین ماینده بین کرن دوی رزقنامه ناوندین چاودری و تصنیف کرن و نرخاندن محکومان کو ریل بردانا بشرط دگره ببداوی کرن و پرنسیبا حقوقا گنجان بسپاندن بریا کو پیوانین ریو برنا باش این هی بین دیار کرن دوی شرط و مرجن محکومین لگرتیگه با آوائی که عادل بین دیار کرن و بریا نرخاندن ریو برنا باش دوی شرط و مرجن فیزیکی و جواکی ین گرتیگاهان این لگوری رومتا مروبان بین افراندن جبر کو کسین دبن قانونین جداخواز این وکی قانونا تیکوشینا لدیجی ترور ده گرتینه سوجدارین کو دوین بین رفورم کرن قانون و دارزاندنین وکه قانونین انفازه دویج منطقه حقوقا سوج دجمن بیرا کرن جبو شوپاندنا شرط و مرجن نخوشین گران این لگرتیگاهان و پیشی لبن پیکرنین مافان این هر کو دچه کورتر دبن پیکانین اشکنجه و ریبازین زخته لگوری حقوقا نتوی و نام نتوی دوی مکانیزمین بله متو هات فدی راپورا خواه یا بن پیکرنا مافان آسال 2024 لگرتیگهان درباره ویده اشکره کر لگوری راپورا او هده او متو هات فدی ده سال 2024 ده گرتی ده بگلگ بن پیکرین مافی مروفان را روبرومانه راستی لیدان لگرینا تازی کلب چکرن لگرینا ناوا دو هاتنه و هر وها زمانی کردی هاتیه قدغه کرن راپور ده چرچوه سردانین ساله که این لنوتو یک گرتیگهان چه بونه هاتی آماده کرن بن پیکرین مافان این لگرتیگهان با اوه کی گشتی هاتنه و گوتن در راپوری ده بن پیکرین وکه درب کرن لگرینا تازی شپشت و کلب چکرن لگرینا دو و هر وها بتحملی الهمبر زمان کردی دریزا هری پیشته در راپوری ده جه گرتن ناجبو ویم جاری گوتو بیش بکنها بلسر خطا تلفونی بریز کرم جان پولاد هف سروکی متو هات فدهیه اما ده درباری ویروشه اف راپور ده شرط و مرجی ده هاتی آماده کرن بریز کرم جان پولاد هم بخیر هاتم برنامه همه سرچاوارا همو اولیکم گوتارد کم سلاو روزی خوشوانشین سرچاوار بریز جان پولاد براستی جی روشه که پر کمباخ پر خراب زندانان دهیه اف راپور و ده انجام سردان نوتو یک گرتیگان آماده کریه هم هنکی شرط و مرجین کو و شوپاندیه او راپور کو آماده کریه براستی انجام که چاوا درکتی هولی هم تخوازم وی بنرخینی دیسا سلافورز یعنی وکی نوتو دو زندانا گرتی آزادی را هفدیتن هاتیه دیتن او به اداره وان راجی به ابی وان راجی هفدیتن هاتیه گرتن او لگوری هفدیتن گرتیا اف راپور هاتیه نویساندم راستی شرط و مرج زندانا لترکیه جبری دا زحمتن ام به دونمی حشتی دا بحث کن دی گوتن جیان کنا و مدیتیه وکی آوه پراتیک فیزیکی زحمتی هویه لی تو دونم بینا و دونم که امتدانه و اصلا امتدانه وکی پسیکولوژیک وکی فیزیکی وکی انسانی وکی حقوقی وکی دموکراسی تو دونم اقاجی بن پیبونه که مازن چینه بیه هری انبارن گیستی اصلا خو هری مازن زندان ترکیه رو دالی جیان دا زحمتی پر زیده گران دجین او جدا راپورا مداجیوسا خال هاتیه نویسانده جی که چه زحمتی و چه اوی دروی انسانتی چه تیجیان کرن باشه برس جان پولات نها اف راپور آسال 2024
و اف راپور بلکی گلک آلیاده هن مجارن سرکوانین زمان بخوامجی مد دوسیه خود ریس کرین یک جوانجی قدغه سر زمان کردی و تحملیا نتحملیا لهم بر زمان کردی در چرچواق قانونی گردونی مافی مروان کو ترکیه جی خالن گردونی مافی مروان بخوای و حتی دادگاه مافی مروان اروپایی جی گلک خالی ترکیه امضا کریه نه افنا کوکیا چامرود کار پینا سبک يعني شخوفيا فرميات نهرتن فرميات دولت نشان داد دولت فايل حكومت تركيا نشان داد تنبونا زمان كردي نقبول كنا زمان كردي لگشتي جيا استا لگوري خود به عمل دا نشان داد مجلس داج وکیل کو ملت وکیلی کرد خبر دن تا یا دنگي وان دگن یا جي بتيپكي زمانكي تنه یا زمانكي ناسكري فادت كم بله ناسكري تنفساندن اسا تو افيا نهرتنا دولتي ورسمي اساي نشان داد دو زندان جی براستی اویا daha beter خوا نشان داد چاو ام بجن برچاوای مجلس وکا وکیل وکا اراده همو ام گلایم بجگلجی نشان داد وسال بر ام بجن بر چاپمنی اجا اوی مثلا اوی زندان beter علی مالبات دا زحمتی تکشان رانا د تلفن دا مالبات کردی نظامن تلفن وان ته قط کرن ادای که ما ام بجن باب ما پروژه ترکی نظام براستی دوی اویدا هفدیتنه هم گرتیا هم مالبات داجی دالی اویداد آلی مافی واندا بن پیبونه کی مازن هیا براستی جخینی ویاجی ما خاله مداجی تنفساندن د چوندنا مثلا گرتی نسکی 600 حب گرتی نخوش نجوانا 150 حب گرتی کوسال اصلا گراندانه وکی قانسر وکی شکر وکی دیابت وکی تانسیون هنکی ای وکی ای دل ای کو گرل دروا شرط مرت باش دال تندوستری خورا نخوشخانه دا بین تندوستری وان ببین براستی وانا نابین تبلیکو ببین ام بین نخوشخانه جی آرامی وان دا دی کلبچه دسته وان دا بینه زمانه وان سکیل دوی وان بینه لاستیکی وان دخوازن او ببین براستی آراما بکن او گرتی جی همبر ویا برتگی خواه نشان دادن پر اجارا جی ناچن جبو تندوستری خوشی ناچن و وقتی هر جی ام بی کلبچه و نایم وکرن نهرتنا جیش کاروانا او که یعنی جدای براستی یعنی پر زیده زختو او مرج آنا زیده بوده بهتر جی بگیره و برچیبونه وردان بجن سالا پی چویی دا که دست بکر و دولت یا دا ام بجن اداره زندانا دخوازن وکا نیارتی وکا که ام بجن حیفکی هنن جوان اوگاوان لگرتیا نهرتنا وانوسای گرتی جمالبات خود دورتر سرگون دی که مثلا مالبات و گرتیا جودو قد کن گرتیا و جوات جودو گرت قد کن کوه حصہ کوه و بتنه کسی وطنه کس و خودی دنا که شرط و مرج ترکیه هم بجن حالی آبوری دا زحمتیه که مازن چه بیا قریزه بحرامه اویال مالبات دا جی خود نشان داده چون مثلا دروجا روکی و نیوکی دا بر چوندن هیا یعنی دایی که من کارن هرن دالی آبوری دا زحمتی دکشینن اوجی انتخام مکی وکا نیارتی یکیجا مالباتا بستینن ویجن یعنی وان بهتر وانتشتا خواه نشان دادن ها باشه پرسامه داوی بریز کرمجان پولاتنها ده سال 2025 او قاس یعنی ام بیجن راپوره که قلبالغه که براسیج بین پیکرنا مافی مروان لزندانان تاوی که ترکیه امضا کریجی پر روشکی خراب لزندانان هي يعني حتى روشن هري بسيطه ما في مروفانجي انساني نايم بيكانين نها جبو سال 2025 جنها بيوني خباتك تشاو بمشينه هل بتود ناو خد نقاش كريه خباتك يعني تشاو مشينه ما ناو خد نقاش كيه ام باورن 28 و 29 مهات شويدا كم نكدو سالانو مو هده به هفدورا دو روزا وکی کنفرانس کی جمع شکل و کنفرانس داشی ما کمیسیونا 3-4 هفت کمیسیونا چیکه که به تایباتی لسر گرتی و گرتیگرها بسکنن مافیون به پاریزن یک جیج بنا اف گرتی ما 30 سالی و گرتی نکو جزای وان شپارا دخن جزای وان خرات کنه دوام برنادن حقوقونه که جبوناوی کمیسیونا کی ما به تایبات به شغلاندن جبونا گرتی نخوش جبونا که هم خوشیان بینن روجاوی بکن روجاوی و د شغل کوان کارن و انفاز وان شپاراخن وان بردن که تندوستریا خال دروا ببینن افجی کمیسیونا ما و دیایه کمیسیونا ما و سجیازی جبو گرتی
هم روجاوا هم روج هلات دوی اویدا جی پسکریه کی وسا گران نه براستی دالی آبوری دا جی که چون با قد خیه پرجوانا شاندن قد خیه ام جبونا ویجی به تایبتی ام شغله کی وسا تایبت و گرینگ مزن بکن جی خیلی ویاجی ام ایرو یعنی سال بهریج مولاقه سال چی حتی امکارن کم روشا گرتیا و روشا نباشا کویلو الوان دبه ام دروجه ودا بلن وکی ام خوازن کشا جوین دنوا روشن بیرا دا بجیشکا دا اینه کشا وکی کنفرانسا چه بکن که بالکشا جوات جی بکشین سرویا براستی دولت اکیدا د آستری که هم بیستو یعنی یکی دانه آسترکی هم بجو سال گوری دنیا آسترکی پیشکتیه جی لترکیه هی گرتیا تعزیه آرامات کن هی گرتیا پیاد خوازن بجمیرن هی گرتیا خوازن بزمان وان مواند خبردان وسا ایشکنجل مالباتا بکن و آوا بخون آوا تمیز آوا پاکش نادن وان براستی دوی آویدا یعنی ام دوی آستی دانه دوی آویدا جی حتی توی دسته مپی برای گشتی را به جواتا که ام بیشن وسا پیشکتی را جوات کشی مروی که جوات ام بیشن وسا تمثیل دکن ام بیوارا جوینا چه بکن کنفرانسا چه بکن که ام کار بند هنه کی اوا سیستما کوی رو سواد مشه ام کو بکن بقدینن که وکا مافی مروفا وکا حقوقی که سر کبه یعنی تشتی که ایرو ام دخوازن دولت حقوقی خواه يعني بدا جيان كرن انا بيلي حقوقي كوان بلي حقوق خجي بيدكن بلي راسته بيلي هو حقوقي دك جانا بواجي ميوان تشتكو بدا بيشيا خامي بهدور اسا باريكن او بمشينن بلي بريس كرم جان بولات هف سروكي متوات فدي امجبو بشتاري و جلاكس باست كنجبو دم جمره وقتاند ام خباتي ودا سركفتني دخوازن دم باش ام جي سپاس كن مالي اوا روج باش بله پارلمانتارا دم پارتی صالحه عایدنز دی چالکیه نوبته یال سر سینوری نسیبین قامشلو آخوی و وها گوت نتنی هفدیتن دوی مرجین آزادیه جی بین آواکرین دوی بریز او جلان آزاد ببه و شرط و مرجین آشتیه چه ببن بخیری هاتن سر چاوا سر سرا هاتن براستی سلاوه کی گرم دتینا ترجه روژه دجی ام جویده که حیا قامشلو حیا کوبانه حیا تمام روان دشینن و تایبه جی دیسا جی و کوال زانن پرسوسه لهمبر کوبانی ذات نوبتک دومل و گاوی ام سلاوه کی گرم دیسا مردین جوال دشینن و سرکفتن اجوار دخوازن نهاج ونا آخافتنا آخوا پارلمانتر منی واجار مردین بریز صالحه عایدنیز و باخوا چاپمنیا جا دایی که برومت گل مردین امجی و بریزداری سلاف دکم اره ایرو 25 روزه ام لور لنسیبینه سر سینورا قمشلو یعنی گوتن اکیدن سر بنخط و سرخط ام جبونا شورشا روجاوای بپارزن جبونا شورشا روجاوای ایرو چوا بویا میناکا جهانی جبونا آشتیه ام بپارزن لور نوبت دانه اری 25 روزه جبونا وکویه جبونا پیشروجا آزادیا گل کرد و جبونا پیشروجا آزادیا گل کرد لگریدای دموکراسی روجلاتا ناوین و دموکراسی ترکیه نوبتاوی هم بیدگرن برای هر کس ویا باش بزانبه ایرو پیگرتنا وی نوبت به دست گلن مردینه و به 15 روزی جی پرسوسی سر سینورا قبانی 15 روزی به نوبت گرتن برای هر کس بزانبه که گل کرد چوا لپیشنگتیا جنه کرد و گل کرد لروجاوای تکوشینه کی دا همبر تاریتیه لروجاوای همبر نرازیبونا گلان تکوشینه حتاین براور زانن که گل کرد ایرو و نوبت جی جبونا پیشروجا مرواتیه پیدگره و برا باش ورزانن ام
25 روزه و 15 روزه جی ل سینورا کوبانی و سر خامشلو ام جبونا پیشروجا مروواهیه ام برپرسیاری خواتینن جی لبله لازمه که وی برپرسیاری تنه سر ملی گل کرد سر ملی جن کرد نه ده هلاندن çünkü ve برپرسیاری مروواهیه çünkü ایرو لروجلاتا ناویندا هم بر چته قرش هم بر چته تاری تکوشینا کی مروواهی تکوشینا کی روناهی تداین جبونا و ام دبیجن ام نوباتا وکوی و شورش بپارزن پیدگرن جبونا و ام لورن و ام مینا گل کرد مینا جن کرد مینا اوی دموکراسی دپارزن جرببری حتانی همو گل کرد ام و برپرسیاری خود زانن و برپرسیاری خود به نوبت پیگرتنه به گوتنه خو هر تم دوباره سجاره گوتنه ام دوباره دبیجن çünkü ve برپرسیاری کی دیروکیه مزکن 7 ساله سیستما لروجلاتا ناوین ده هاتبو خیس کرن روجلاتا ناوین تجاری آرامی پک ندهات 7 ساله گل روجلاتا ناوین بن ظلم و زورداری بن تندی بن قتلیام آدابون لبله او به 15 ساله جی به دست چتیان دخوازن و آلوزیان و قریزان و ناسکرنا گلان وره بردوام کرن جبوناوی شر وکلایتان بردوام دکر لبله هم بره و اوکی گل کرد به گل سوریه تواهی تکوشینه کی دان ایروژی هاتنه مرحله کی ام جبرد بیجن گل کرد تنه سر کسایت خواه سر ملت خواه نه جبونا روجلاتا ناوین جی جبونا ترکیه جی جبونا جیهان جی جبونا سیاست بلی بکن هزه کی سرکنه اکتورن ve lazım ki vereditin çünkü gelle Kürt tene jibona statya xone jibona demokrasi te koşindidin çünkü em dizanın hatani demokrasi le Türkiye u le rojlata navin pek ne em dizanın ki piskereka Kürt ji re u revazi demokrasi da eve çareser nebe u eve statya Kurdan ji pek ne em baş dizanın jibona ve iro naskırına statya Kurdan lazım gel rojavayı dest beke. İro naskırına gel revebirtin lazım gel Suriye vere naskırın. Çünkü İro le Suriye tehvasın sistemeki nu vere avakırın ve emjibirdi bejin. Ve sistem evi bibe minaka hamu cihani. Ve sistem evi bibe jibona vekevi u aşitiye hamu gelan. Jibona ve pevistiya ve em dubare secare binevi xezdikin. Çünkü em dizanın İro'lu Türkiye jî têxwazanin ku pêwajeyê ki ew dest pê bike. Sebeba vê pêwajiyê dest pê bike, berdewam bike. Hetanî çareserî bigêje armanca xwe ew jî girêdayî statûya Rojavayê ye. Em vê dubare sevcare car bibêjin. Çünkü em dizanın êrişê Rojavayê êrişê Bakurê jî. Êrişê Rojavayê erişe başure jî, erişe rojavayê, erişe rojlatê jî. Ji bo navê serî da lazım e ki eğer samimiyet heyese, eğer gerçekten têxwestin piskirêka Kürt rê rêbazê demokrasiyê da û bi muhatabê wê were çareser kirin, lazım e ki statûya rojava were nas kirin û bi gelê Sûriyê ra sistemekî were ava kirin. Vê pir net em bibêjin. Ji vir 25 roje erê em nöbetê bêdigirin û em ji vir dibêjin piskirêka Kürt lazim e ki çareser bibe vê jî bi gotinê demokratîk, bi gotinê wekhevî û bi gotinê aşitî lazim e pêş bikeve. Helekî gotinê demokrasî aşitî were kirin ama helekî jî operasyonê siyasî şer polîtikayê qayyum ya jî hemberê jinan qetliyam berdewam kirin nayê qebul kirin lazim e ku viya em binevê xêz bikin. Ji bo navê erê hevdîtinekî berdewam e îro çend roje heyetekî me digere ji bona siyaset partiyên siyasî
ام جورد بیژن محتاب گوتن خو گوتیه ایرو دورا محالفتیه دولتیه اقتداریه جبوناوی ام برپرسیاری خو باش دزانن و وی برپرسیاری خو ام پی پرگالا برز اجالان پیش تخه ام پی وی پرگالینه برای هر کس بزانه به برای هر کس بزانه به چونکه ام دزانن پرگاله کی برز اجالان پیش تخینه پیش نیارد که جبونا سیستما و قریش آلترناتیفه که سرکه جبونا ترکیه جی جبونا روجلاتا ناوین جی پرگاله کی برز اجالان پیش تخینه شانسه کیه جبونا وی لازم که وی شانس وره دیتن و گورا وی شانسی نزیکاتی پیک بینه جبونا وی تنه به هف دیتن نه تنه به گراوا امرالی چوینو هاتن نه لازمه که شرط و مرج آزادی جی پیک وره شرط و مرج آزادیه لازمه که ایرو انباخفن چونکه دولت جی دزانه که و مسئله اوی چاره سر بکه برزو جالانه ام جی دزانن محالف جی دزانه جبون اوی لازمه که دمل دست تنه سر سازیا حقوقی نه لازمه که هلا سیاسی جی هلا جواکی و هلا اخلاقی جی شرط و مرج آزادیه پیک وره کی برزو جالان رولا خو بلیزه ام وی نزیکاتینه ام وی باش دزانن جبوناوی ام برپرسیاری خو دیننجی و نوبت خو چالکی خو ناو گل دا بوین خو ام بردوام بکن گل کرد 100 ساله بن ظلم و زورداری دایه چوا گاف پاش فنا بیتیه جوی شون دا جوی گاف پاش فنا بیجه و ام برپرسیاری خو جی 7 سالی حتی 7 سالی ام بینه جی لبلی لازمه که دولت جی محالفت جی اقتدار جی برپرسیاری خو بینه جی عندما او هذا شكران استرك دازانين كو دوی دستلاتداری حقوق وک شويكي بكار نينه هر وها بانگل يكيتيا باروينا تركيا كركو لديجي تجريد بيدنگ نمينن او لبانگا ريبرابو خدي دركبن انداما کومله حقوق ناسین جبو آزادی اوهات پارزر شکران öztürk تکیلداری هفدیتین تجدید و مافی هیویه ینکوج عالی دادگاه مافی مروان اوروپای و هاتی دای نرخان اوها گود هلبت اف هفدیتین ده انجام تکوشین هف پار یا نرنتوی پیکاتن نایواتی کو بیوان هفدیتنان تجیش هولی رابویا شکران öztürkانی زمان کو حقوق ریو بریج هف جدانای دستگرتن اوها گود دما کو املی ترکیه دنیرن امنی کارنجی سیاست اثر بخوا پارگال حقوقی بفکرن هر پارگال حقوق خوا د حفرینه او پکتینه پرسکرک او کو لګوري حقوق کومری تبناګرن هر د سلطنتي لګوري خوا تشهد دي حقوقي جبر نه پکاتنه حقوقي د به صدمانه چاره سریان نه ممکنه مروف حقوق کو سیاسی بویا قبول بکې ام پارگال حقوق کو سیاسی بویا قبول نکن شکران öztürk بالک شانسر بریارا دممه یا کوما فهیویه دربار ریبر اپودا هاتیه بن پکرن او هاگود مافی هیویه ده پارگالاما یا انفاز ده یکشه پرسکریکین هری بیشه ده سیستما مایا انفاز ده بردانا بشرط نینه دممه ده بریارا خواه یا لسر عبدالله اوجلان جی دیار کرکو بی مافی هیویه هبی حتی داویا عمری خواه لگرتیگه ده هشتن اشکنجه لی بی مافی عبدالله اوجلان آبینن پاشکو هدکن جبو ویجی پیوستی بسراسکرنی قانونی هیا ناهلن عبدالله اوجلان مافی خواه ین حقوقی بکاربینه لید سیاست ده وکی شانتاج و بازار بکارانی ناوی مافی لیدجی اتیکا حقوقیه شکران öztürk دازانین کو قومیته وزیران جبو سراسکرنین قانونی سالک دای ترکیه و آخوی دوی قومیته وزیران جبر کو ترکیه بریارن دممه بجه نانی جزا بده ترکیه د انجام ده قانون کای کو دوی لګوري بریارن دممه پارلمانتو اوروپای قومیته وزیران تبګری اسرارا سپیتی یا جبونه اشکره کرنا راپورا خوا او بجهنه آنینا ارکا خوا منه چارت هلی کو ام بفکرین اف یک ده سالاته د اوروپای را بازاریک تکرین دوی ترکیه لګوري بریارا دادگاه کو آلیگرین پیمانا مافی مروبانا اوروپای تبګری اگر وی ارکا دستوری پیک نینن دوی اف بریارا قومیته وکی جزای کی ترکیه وری برین لی امن زانن کا وی کی بکن
جبرکو وانا اپی واجوده سال درش کرن ده فهم کرن کو لورجی برجواندی و مذاکره هنه شکران و سرک دیار کر کورا کرنا تجریده و پیکانی نامافه بیه و باوریا به عدالت خورد بکه و ره لبر آشتی بکه او هاگود اگر دخوازن جبو چارەسەریya pirsgirêka Kurd pêngaveka hiqûqî bavêjin divê bike vê nava hewldanan divê ev serrastkirin di vî warî de tevkarî laştê bike em weke OHD piştîgirê didin vê bangewaziyê û dixwazin ku bar û rêxistinên hiqûqî bi awayekî aktiv tev bigerin lê dijî tecrîtê beşdarî vê pêvajiyê bibin lê dijî vê bê hiqûqiyê li walê divê hemû beşên civakê lê dijî derkevin وکه اوهادی برێژی مەجبۆ باروان خواست کۆلێ دژی تەجریدێ بۆ وەزارەتا دادەرێ هەفتن بکەن هەنێک باروان بەرسفدا vêdaxwazame lê hinek barwan hêjî bersinedane vêdaxwazame Şükran Öztürk nîşan kir ku parastin lêngekî bingehîn êdarazê û hagot em li ser navê komeliyê vê bangê dikin û em dixwazin yekîtiya barwan êdî li hemberî tecrîdê bêdeng nemîne û banga ocalan duwarê hiqûqî de xwedî derkevin divê heyama ku deriyên pêvajiyek nû vedibê de divê hemû sazî û barwên hiqûqî bi taybetî Belê gudarê hêja girtiyê nexweşê bi navê Fikret Erdan li girtîgeha TPF a Kırıkkalayê tê ragirtin dayika wî Sıdıka Erdan behsa rewşa kurê xwe ku li zindanê 5 sal girtînê û parçeyên ku di laşê wî de hene werin em vê hevpeyvînê guhdarî bikin. Wekî eçoyî hefsê cem piskirêkê wî hebûn gelê astangî dikişand seqete ji cengê xwe yê cepê ve seqete yani heta de cengê xwe destê xwe rast jiyê cengê rîneve ya cepê rîneke destbar nikare destê xwe cepê bilind ke pê rastê dest davê jî heta tîne ber dilê xwe ez dibêje nabin doktora ji cengê xwe dikişîne ji pişta xwe dikişîne tanışta xwe dema hingê zilara çoyî pêlê kirî ew hestiyê wî hemî hûr kirine jêr nabin doktora tedawiya wî nakin damarê cengê wî qetiyane tedaviyê nakin ez dibêjim ew bomba avêtiye dijmin avêtiye lê teqiyayî parçeyê wê hemî zikê wî dene nêzîkî qelpê wî ne pê astangê dibîne yanî pê gelê pê têşe jêr ceraberî doktora jî jêr negotine nûka berine doktor nûka jêr gotiye ama gelê pê dikeve pê bayilmî ji debe nêzîkî qelpê wî hene zikê wî de dibêje go gelê parçe hene çima ji hingê vê jêr negotine gelê astangê wê dikişîne شدت ضعف سر هاي نا كيمي إسرائيل نو شدت أويل سر يخوض ذكر أفجي ذكر عيني تختك عيني بروجاية قال زعمت يا دكشينا هندوا آذي في دكشينا نشندوا رزاني في دشن وتهديدك دبيجن ودبيامي وبن لكن تاك حجري ده أوجي إنسان أوجي ضاروكي مانج قلت اعتابنا هاتنا ضربنا هاتنا ضاروكي مانا وهم جي رجل شاندنا جلكيوي يزفستاني ناداني أقياي ذاقراندنا أقياي قرية هاشبية عيني هر أفشاشيتن بسكريك داري خستنا أقياي شد ذاقراندنا قلتنا سبيام نادنتا يعني دولتك وحشة وحشيات صار ضاروكي ما دكشينا ضاروكي ما اشخوا نقبة شهر ديوارا دانا اصلا جا دكشينا يجا جلكي واجي هي جاتا دارتين النادن هي جاتا خواني دارتين النادن بسكيريكا دارتين خاص دكاجي دبيجنا دبيجي يعني هي جاتا دارتين يان رش يان سبي يان صور يان زار يعني واتقي هي جات خازيا ما هوا بنغازيا ما بتومي دنيا رهاية ما في معوفر هي انسان اقلالية رهاية بلا سر بشتاقلن اوجي انسانا بلا اوجي
سر بشتاقن چما وی حقارت کن وی حقسزیت کن حفسینه نقبه چهار دیواره دانه وی قصور و زحمت دکشینن حال وادکن اوجی انسانن یعنی داری زحمتیا اف حبسی دکشینن يعني تدولة ناقشين يعني حفسية تدولة نواكي دولة تركي زعمتيا دهن جال زعمتيا دكشين إلا جيجي نادني دما جرابة من دكتور جيتينن دقوتيا يازدكن قوتي كيدتني دبيعت بيشن كا دقوتي يازدكن دبيجي أفهي ولي أرزاوي دشكينين دبيجي أفهي نقوتي تا أفهي سي قوتي بن یکی دادنی چهار قوطی بن ددیا دادنی الا هم هر آن یکی دادنی آن ددیا دادنی هر اکسیک دادنی ولی اکسیک دادنی همیا نادنی جیجویجی دکشینه جیا علاجی خواه علاجی وی همیا نادنی زعمتی ویجی دکشینه ما پیلاو جیر شاندو پیلاوی وگراندنه پیلاوی ندانی بودن پیلاوی زره پیلاوی گویی زدارش شده وگراندنه ام نزان یعنی جلکه چاوجیر بشین گرتیا سیاسی زینب جلالیان جی گرتگی هیدا زانین کو او جی تولی کامپانیا جبو آزادی فیزیکی آره اپو بویه و هر وها گوتیه او وک ارکک اخلاقی دبینه درباره وید نامه هیه من اما آمده کری ام پهوره گوداری بکن جزدبانی چشاندیه گرتیا سیاسیا کرد زینب جلالیان اگو جزای گرتگی یا حتی لحاتی برین ولی گرتگا باجر یزده تیگرتن نامه اکشان نامه زینب جلالیان وها دست پیدا کرد. از زینب جلالیان جنکی آزادی خواست سیاسی ما کجبر رامان و باورین خود زندانی دمه. از جی پارادیگما ریبرا پوسوده دیگرم که او بخوا 26 سالن جبو فکرین خوا و آزادی خوازی دستره تکی نمروفیده تیگردن. از تبلیغونا و کامپانیش جبو آزادی فیزیکی ریبری من هاتی را گاندن و که ارکا بنگهین و احلاقی دزانم. از آزادیا به شرط و مرچیا وی دخوازم. از کسیت مزنترین این جهان ریبرا پوسلاف دکم که آزادی فری من کرد. از آزادی جبو مروی مزن و خودی رامانی دخوازم. دوام نامه خواده زینب جلالیان ویدی بیجه. دما کو نشتیما نامه روشلاتا ناوین و دلوی کردستان بو گورستانه که جمرین سا دما کو کسک نخوادی هزاته کشین و شریب و لهمبری دجمنان و بطایبت دما کو لباکور کردستانه رژیما فاشیست آ ترکیه هبونا کردان انکار دکر و او دکشتن تکانه کسی لدیجی و دولت سری را گر ریبرا بو. دیدروکا تاریه ترکیه تکانه ریا آزادی گل کرد و گلین هرم رونی دکه فکرین برابویه. دما اصل سر جیاناوی ده فکرم دل من دیشه که چما جهانه او درنگ فهم کرد. وی دست جه همو جوانی، آزادی، مالبات و همو پیوندی و گریدان کهونه شوپی بردن. بو پیناسی کرنا نویا وان تیگینان ره هولدا کو گله کرد و گلین دیتر بگیجنه مافین خواه. دولت فاشیست ترکیه به پشتوانی دولت وکی امریکا و یکتی اروپا با وکی به بهتانه او کسیت آزادی خواست اسیر کرد. و اف 26 سالن دبن تجدید دیه. جهان شاهده وان سینورداکرنا جن نکاریم فکر و رامانین وی آستنگ بکن. نامه زینب جلالیان به وی رنگی دوام گر. ریبر عبدالوجلان لإمرالی وکی جواهر اکی چریسی جبر کد زندان امرالیه ده رامانین نو دانین و پیشکش گر. پرگالا کنفدرالیزم دموکراتی وکی آلترناتیف دولتین هرمی پیشکش گر. گلین هرم بریاوی پرگال دموکراتیک دیکارن بگیجن مافین خواه و جانه که هبش آشتی خواست آوا بکن. او یک برجواندین دولتا دخه مترسیه. لما دولتا فاشیست ترکیه به نونارتیا همو دولت نتوان فشارین خالدی جیره بره گلی کرد عبدالوجلان زیده دیگه. لگل وان همو فشار و آستنگیان وی دیسا با آوائی که بهیس ریکارین آفرینر اینجبو ری آزادی نشاندان. وکی ریبر و خودی رامان جان خو همبر همو هویتین دشمنان جبو نتویان کرمرتال.
پشتوانی و پاراستناوی دراستی دا پاراستنا داده و کیویه و آزادیه. از زینب جلالیان جبو پاراستنا مافی خو و گل خو اف 10 سالن ده دجوارتین شرط و مرج زندان دادشیم و از لشرط و مرج زندانان باش تدیگه هجم. اگر ام تجتا لإمرا لآل سر ریبره مت سپاندن بشکنن ام همو زندانان جی بشکنن. به وی آوایی ام جن ام ببن پیشنگ شکاندنا پرگالا زندانان. جنو gelin İran'ı به فلسفه جن جان آزادی شورش کدیکن. اف دروشم رامان و فلسفه که کوره براپو بنگه هاویدانیه. لو راجبو پشتوانی رامانینوی ده داخوازاوی آزادی فیزیکی ده اسرار بکن. و ده چرچه و دروشمه ده جبو ایرانه که دموکراتیک پشتوانی رامان امرو و آزاد بکن و وی بپارزن. به وی سدمه جهمو جنان و جوانان. به صایبت کسین بیرمن، اکادمیسیان، هنرمند، مافناس، فمینیست، ریخسنین جواکی، ریخسنین هاوردور پاریس و گل کرد و همو گلن آزادی خواز این ایران دخوازم که پشتوانی ریبر اپو بکن. و بشتاری کمپانی جهانی یا جبو آزادی فیزیکی یا ریبر اپو ببن. جبر که همو نتوین ایران جبو چرسری بنگین یا پرسکری که این خواه پیدوی برامان نوی هیا. لورا دجیده یکونه توین ایرانی همو هولدان خوش جبو راکن آستنگین لهمبری ریبر اپو بدن. مادم ریبر اپو جبو مروواهی و جبو ما همویان ده دجوارتین شرط و مرجن زندان امرالی ده لبر خود ده و تید کوشه که بینگاه رامانی نوی لسر آزادی جنانه نخواد دوی پشتوانی ده چرچوه تکوشنان دیجی مرسالریه ده به که بیگمان بیدیویا همو جواک جن و میران بوه هیا. لو ما ازوه دخوینم هون بشتاری کمپانیش بو آزادی فیزیکی ریبر اپو ببن و ارکا خوی مرووی پیک بینن. تقص آزادیوی ده آزادی ما همویان و بسایبت آجنین تکوشر به. بری هری داوی تورن و چه نمهنه گوداری نیجا به هفره گوداری بکن. گرتیم بناوی هیلین özdemir رومیسا بوسکورت و هایره گوکسو یین لگرتیگاه تیپله آپاتنوسا یا آگری دوینن ده حجده کانونی ده سرده گرتنا گاریانان ده هاتن درب کرن. گرتیان ده 19 کانونی ده بریا تلفونی مجارج مالبات خواره و گوتن. مالباتن سه گرتیان جن ده سردان خواه یا جبریا چند روژان ده گوتن کو زاروکین وان شاندنه گرتیگه که دن. حتی هیمبون که هیلین özdemir شاندنه تیپله ارزنگانی. رومیسا بوسکورت شاندن گرتیگاه گرتی یا جنان یا کایسریه و هایریه گوکسو جی شاندنه گرتیگاه جنان آمده. باوی هیلین özdemir تکین özdemir برتک نشانی سرگونه کچه خدا و گوت لگرتیگاه پاتنوسه راستی اشکنجه فیزیکی هاتن. لشونا کو ریوبریا گرتیگاه ده درباری بویر ده لیپرسینه که بباندور بده دست پیکرین زاروکین ما سرگون کرن. لور ارمانج اوه کو دلیلان و شیرن. جبو و شرطنا بویره و پارستنا بر پرسیارانه. ارمانجا سرگون کرین اوه کو هم زاروکین ما جزا دکن و هم جی ما جزا دکن. اما تجاری سری لبر وان زختان نتوینن. نتنی کچامن به هزاران کس دگرتیگه هیدنه. از بانگ لحمو رای گشتی دکم کل هم بری بن پیکرین مافان این لگرتیگهان رو ددن به هستیار تف بگرن. لگرتیگاه هجماره کمین تیپه فا کرک هلاره ازمیری گرتی دناوا مهکی ده جارا دویمین جبر خوارنه بجهری بونه. پارزر اونور جان آیکوت گود کو گرتی جبر وی روشه بفکارن. لگرتیگاه هجماره یکمین تیپه فا کرک هلار ازمیری نیزی پینجی گرتی دشوا 26 کانونی ده جبر خوارنه نشکا و جهری بون. لشونا کو گرتیان ببن نخوشخانه جبو تداوی برن رویره. اندام کماله حقوق ناسن جبو آزادی او هده اونور جان آیکوت ده دوی چله ده چو سردانا گرتیان و بواره هفدیتن کر. گرتیان دازانین کو روژه که پشتی روژه جهری ببونی لرویره هاتن تداوی کرن. آیکوت آنی زمان کو گرتی پشتی مداخله لرویره دیسا شاندن قاوشن وان و ها گوت. ده دانه سبه ده فرق کرن کو جهری بونه و معاینه گرتیان باویه که جدی تی درنگ خستن.
روژکی پشتره ددما نیوروی ده معاینه یوان تکرن گرتیان جی سرلیدان سوچ کرن لی ام نزانن اف سرلیدان ده چه قوناغی ده یه آیکود دیار کر کو روشا گرتیان باشه و وها پیده چو گرتی مهک بریجی جهری ببون لو ما فکارین وان زیدنه ویده میجی معاینه یوان درنگ خستنه و گرتیان پرسگریکین جدی جیانه ما خواستی کلداری مجاری بری و بریا گرتگاهی ره هفدیتنه بکن لی برسف ندان گرتیان گوتن کو شرط و مرجین کو او تیده نه راگرتن نه انسانینه به بویره داویره ایدی بین پیکرین مافان درکتنه لوتکه هری بلند پرانیا گرتیان نخوشن جلو ما دوی خوارن و خوارن آوان بریک و پیک بین کنترول کرن لیل الور خوارن نای کنترول کرن آیکود دازانین کو گرتیان لدیجی بین پیکرین لی دریان خستنه و آخافتن آخواه و ها قداند اف چالکیان وان وکه هنجتا دریشکرنا تحلیه و جزای حجره هاتن نشاندان جخوا ددمین داوید جزاین حجره و دریشکرنا انفاز پر زیده تی چیکرن گرتی دیبیجین کو هکه شرط و مرجین گرتیگه وها بدومن دی چالکیان خواه زیده بکن نتنی گرتیان سیاسی ین عدلی جی وان بن پیکرنان دجین گرتیان عدلی جبر هجمار زیده یل قاوشن عادزن گلک جی لعرده رادزین بکارانینا رانزای ایدی بوی لکسک هر وها پرزگریکا آواگر و هیجیانی جی هیا هم گرتیان سیاسی هم جیان عدلی دمجارا خوارنه ده پرزگریکان دجین گرگون اکتار ایکو 30 سال بون دگرتگه هیده هاته بردان گرگون اکتار کو لگرتگه ها تیپ سه دشمالتی یا انتالیای دهات را گرتن پشتی 30 سالان هاته بردان اکتار ده سال 1994 ده هاته گرتن و بدیای خراکرینا یکیتی و یک پارتی دولت جزای مؤبد لهاتو بو برین اکتار لپیشیا گرتگه جهیلا مالباتا خواه و ریوبرین کوملیا پشتوانی بمالباتین گرتی و حکم خواران را تو های در هاته پیشتوانی بله گذاره جماعتن داوی برنامه حتی برنامه که دیم بمینی خیر خوشی دم باش نه تاریکی زندانان و نه درابین حسین یین گرتیگاهن دکارن قیرین آزادیه یا گرتین آزادیه بربند بکن دنگی برخودانی دنگی آزادیه